para kadagiti amin OFWs, amin nga da napanawa na itibiyag, maawatan na kuma. Rupnuyan ka ti sunatam mang punas kay taladingit mo, amok nga panpanunuten inakyaadayo. Di ka kumaglatingit, ikarim inakururayen, the 20 palapsen anos patid kerem nakem. No iti rumabii, pilpilitek ti agkidem, kaya't kung nga iturog ni saem. Napmuan liday nga sagsagabaen, akabulununwang nga umaring mayen. No dila kumarigat ti biyag iti gapuna, tiyat kaya't nga umadayuken ka. Tiyat kaya't nga sangit ka, ngam daw dawatek mawatan na kuma. Apaot nga bilangin, bulan tawen nga palapsem, ato nga panubok ngem, ibtura kidami. Takayat ko ti agpalaygi, para ken kadaytoy sakripisyo. No dila kumarigat ti biyag iti gapuna, tiyat kaya't maisinaken ka. Tiyat kaya't amay kawag ka, agan anos ka, ay aten ka. No dila kumarigat ti biyag iti gapuna, tiyat kaya't nga umadayuken ka. Tiyat kaya't nga sangit ka, ngam daw dawatek mawatan na kuma. No dila kumarigat ti biyag iti gapuna, tiyat kaya't nga umadayuken